Plakat izliyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü oyunlar. Voltasınız. Çeçinci. Sportivli çıkma. Doğru. 20 kilo ne turç? 22. 22. 22. 24. Sen tur. 26. 26. Şunu bilen 29. 32. Nokat şaharında bolgan Osmanlı arasında erken kuruluş boyunca hazır şu yerde final bolup atat. Azıtkanlarda silah azemin bolup atat. Şol yerde malumat alab bizden alsay layık. Bollar kılıçlar bunlar tutmuş. Salmağımaya tur testesi. Tur testesi 20, 22, 24, 26, 29, 32, 35, 38 bol. Birinci, ikinci, üçüncü orundan almazlar. Жақсы болып тұр бұлар. Балдар, 5 минут, 10 минут тыныштан тұрмас балдар. Арыз. Тыныштан тұрмас балдар. Мына, бүгін тыныштан. Мына, балдардың қорғау күніне қарата бүгін Ноқат шарында, Ноқат районында еркін күреш бойынша ел аралық мелдештің жиынтығы болып жатады. Мына шу мелдешке демеушілік қылған мына Жүсіпбеков, Байыш деген ағауыз, Самиев Чолпанбай деген ағауыз, жана Қараташ айлы үкіметінің еркін күреш бойынша машықтырушысы Талант ағауыз uyuşturup maşınday çok mezleşi uyuşturup berdi. Şu mezleşti uyuşturup bergen demeyerçilerge bir rahatsızlık bildirip dürküreden kolça çıkaramalar. Emese mına Silo azeminde hazır oşul Silo azeminde mına bizge demeyerçilik kılgan Yusufbek Ağayol'da bir o söz versek Allah bize gelip Silo koyun yapıra. Kolça ağalarlar. Assalamu alaikum, hurmatlı. Bugünkü erkin күреш boyunca жаш өспүрүмдөр 22 килограммдан баштап 65 килограмм салмактагы спортчуларына биз сүйүнүп атабыз бүгүн. Бүгүнкү Ноқат шаарында болуп өтүп аткан спорттук белдешке Якутиядан, Баткенден, Жалалабадтан, Оштон бир топ спорт клубтардан келип, жана ошондой эле Ноқат районубуздун айыл өкмөттөрдөгү спорт мектептеринен келишип, катышып атканы аябай сонун болуп атат. Биз Чолпонбай Самиев менен ушул Ноқат районунун жаш өспүрүмдөр спорт мектеби менен биргеликте Кудай буйруса мына күз айларында чоң финал кылып, чоңураак каражат коюп, чоңураак демеушчү болуп, жаштарга чоңураак күрөш өткөрүп берейин деп пландап атабыз. Мына кечээ биз дагы Бишкек шаарына барып, ушул спорт тармагында иштеп аткан жетекчилик менен сүйлөштүк эле. Мына Ноқат шаарында айыл жаштарды колдоп келебиз. Мындай иштерге ийгилик, уюштуруучуларга, спорт мектебинин директорлоруна, тренерлерге, жауапты ушул жердеги колго алыштырган бардык инсандарга чоң рахмат билдиребиз. Мына балдар, Өтсөрүлө каласа, агайыбыз күзгө жакшы мелдеши уюштуруп берет атат. Пайдалары чоң болот экен. Эмесе, ушул 22 килограмм салмактан баштап Hazır 22 kg salmaktan başlap Silo Azem başlayız. Silo Azem'in Silo üçün Süpekip Bayış Ağayız. Aldır Silo perse, medallar sağ perse. Biz okup veririz. Uzdakıp Sayan 20 kg. Oşonday 3. orun verilen Abdusattarov Bayel. Ne katılmışsınız? 2. orun verilen Muhammedcanov Arsen. Oşonday bir salmakta çempiyon bolgan Kamalov Ramzan. Kocaman bunlar.
Muhammedcanov Hasan, ha? Chaqiramiz. Ashirbayev Bayaman, Shamshiyev Rashid 3-chi o'rinda egallaganlar. O'shandan 2-chi o'rinda egallagan Ne'matjanov Abubakir. Bu salmoqda chempion bo'lgan Abdumalikov Bayham. Qo'shaqlar, chempion bo'lganlar. O'zingiz tasdiq qiling, tasdiqlaysiz. Hozir 26 kg salmoqdagi bolbonlarni suylash uchun Qaratash aile hukumatining boshchisi Qarov Botir og'ay chaqiramiz. Demasa 3-chi o'rinda egallagan Bekmamatov Boyzat Boshirin Yuliya Yakutiya. O'shandan bu salmoqda 2-chi o'rinda egallagan Jamoliddinov Jumadil 26 kg salmoqda chempion bo'lgan Sergeyev Tayyib. Qo'shaqlar mehmonlarga. Ben tart bakayına teşten mi? Ha. Ağay dur gel. Son kılan salmoqda Aybekov Parol 3-chi o'rin. Ne'matjanov Abdulg'aniy. Bu salmoqda 2-chi o'rinda egallagan Bellayev Bilyayev David. Bu salmoqda chempion bo'lgan Bamarin Aleksandr Yakutiya. Qo'shaqlar. Ballar, medal algan, diplom algan ballar ketmay turiblar. Jalpi bo'lib, barbini cho'g'ib suratga tushirlar. Bajitov Nurdavlat 3-chi o'rin. O'shandoyli Jafarov Abdulaziz 3-chi o'rin. O'shandoyli diplom bilan 2-chi o'ringa egallagan Amanov Bayastan. Bu salmoqda chempion bo'lgan Dehqonboyev Ahmed o'z atasi topshiradi medallarni, diplomlarni. Qaratash aile hukumatining boshchisi Qarov Botir og'ay. Сейчас приглашается тренера Якутии на награждение, пожалуйста. Kochkambayev Rahmatullah. O'shandan 3-chi o'rinda Isabayev Rustam. 2-chi o'rinda Marrakov Talasbek. Hali ham bu salmoqda chempion bo'lgan Ismaliyev Isqaq.
38 kg salmoqda 3-o'rin egallagan Asamidinov Vargen. Esenov Bayastan. 2-o'rin Qallarov Erlan. 3-o'rin birinchi o'rin Mo'g'uliyev Nurbolot. Bu salmoq topshirish uchun Og'ayev Xo'jakbarni chaqirib, Xo'jakbar og'ay. Sen bolan qaysi chempion bo'lding? Hozir. Kırpırkılar salmoqdagi suylov uchun Qizilka shahrining erkin kurash bo'yicha bosh turuvchisi og'ay chaqiramiz. Kırpırkılar salmoq 3-o'rindan Abdurrahman Abdulloh. O'shanda 3-o'rin Zaynabidinov Umar. 2-o'rin Parpiyev Said. Bu salmoqda chempion bo'lgan Jumabayev Turg'ali Qizilka shahri. Ballar tepe turgan medal futbolda qanday barib cho'g'ib sürüp o'tadi. Üçüncü orada elegin Mamazakirov Abdujalil. 2-o'rinda Adilbek Variyet. Bu salmoqda chempion bo'lgan Qazbekov Ibrohim. Bu salmoqni suylov uchun Qaratash aeroportiga kurash bo'yicha bosh turuvchisi Talatag'ay chaqiramiz. Ballar, navozni tarqatgan No'xat xabar 24 degan YouTube'dan chiqadi. O'shanga mumkin bo'lsa YouTube'dan ko'rsalar, navozni sizlar kurashgan medal diplom olganlar büyük barcha. O'shanga like'dan qo'ldan kelishincha ko'p qilasiz. No'xat xabar 24 degan YouTube kanalida. Samarin Виталий, третье место. Из Якутии. Зулуев Кирган, No'xat, второе место. Первое место Савинов Дима из Якутии. Сейчас награждает тренер из Якутии. Александр Николаевич. Abdullah. Nazırullah Umar, 2-o'rin. 1-o'rin egallagan Toshmamatov Nurdigit. Dushanbayev Hurmat. 2-o'rin Egenqulov Beksulton. Bu salmoqda chempion bo'lgan Tapikov Ibrohim. Ballar hareketlerden çok sürüp geçip koydu ballar.
Çempion olgan balları. Demirov Abdurahman. İkinci orun Kabulanov Bulut. Bu salakta şampiyon olgan Alicanov Muhammed Ali. Kanka 66 sen abi. Ya kaç bu var? Ballar çok durur. Ballar. Tribünler hazır. Bekleyin. Yakara hadi. Gördük. Gol şikayeti. Nokat şahrında Bolly. Баткенден, Жалалабадтан, Оштон, жана Нокаттын ар бир айыл өкмөттөрүнөн, спорт мектептеринен жаш өспүрүмдөр 22 килограммдан 65 килограммга чейинки жаш өспүрүмдөрдүн ортосунда эркин күрөш боюнча кызыктыруучу мелдеш болуп өттү. Бүгүн аябай көп катышуучу катталды. Жеңүүчүлөр жеңди, жеңилгендер жеңилди. Бирок аябай кубандырат. Биз дагы ушундай жаштарды колдогонго аракет жасайбыз. Кудай буюрса келечекте дагы ушул Нокат жергебизде мындан дагы башка тармактан спорттон, футболдон, жаштардын билимден баардык тармак боюнча колдогонго аракет жасайбыз. Бул иш-чараны ушул досубуз Чолпонбай Самиев менен жана ошондой эле спорт мектептин директорлору менен биргеликте уюштурдук. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Биз дүйнө жүзүндө азыр Жоман Шаршамбеков, Акжол Махмудов, Айпери Медет кызы, Мерим Жуманазарова аттуу Олимпиадага чейин жолдомо алган угул кыздарыбыз чыгып атат. Ошондой угул кыздарыбыз келечекте чыгып жетилсин. Баарына ийгилик каалайбыз. Ана сизге дагы бир суроо таксыр. Мына Россия өлкөсүнөн келди дейби? Бүгүнкү эркин күрөшкө бир эле Баткен, Жалалабад, Ош жана Нокат жергесинен болбостон ушу Россия өлкөсүнөн Якутиядан дагы келип, эркин күрөштүн катышчулары катталып, бүгүн жеңүүчүлөр жеңип, өзүнүн белектерин, байгелерин алып кетишти. Аябай кубандырды. Рахмат Алла разы болсун, ишиңиз ийгилик. Урматтуу Нокат катышмада өткөн катталуучулар, Нокат катышмада өткөн алыстын кош жаттын жолдору аман болуңуздар. Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху деп